Unong lam khamat jong ka revolution ïada la ka riu ba aren ba seo moi ha ka shputerik ulber ha shwa ban ya chakmat ya ka jingmu ban ya lap halor kimat kibakta ya ka jaban riu ula plap ba ya ka lama bat ka shap jong ka ha ka jelang ka bala penlong ha ka caka yang kali kamai hamot pran haba ajingkren ha ka tegas ngi uba arden ula pensngo halor ka jingdon kam bandon sakiwe ki an ki banlong ki bakhlan ban ïada ya ka jaban riu namar ka kharnit ka ban riu ka don lupa kampat la banlong kasti ya ka jaban riu Hagani kesengi uba arden ulakren dak bapen I lang ba kijing tho kiba ulala ban pulia khamat kipai ba kiba lawan ban sngap ya kate kijing elang. Ini ban smooth hushai bahadu minta kampadon genu kaan kebanidai kesikshidul kampatla banidai ni ko kipai tabi inan ba bahadi nan nang yo la ke jong jela kami gele transfer of land regulation act kani kata kama penne ya ka kendo ka syap ke district council lari kata ka sikshiri kaba don ke persyang kan pensu tu hani kedan toy ka ruling jong the supreme court house them kat kendai spa la ai ni kat kendai spa nyo puai katum kani ka ruling kani kalang ka kis apa the district council of united Khasi and Jaiñtia persya ek miss sitiman sawian ngan syukuri kenapa pinsmo tu the preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for any purpose likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law-making power conferred on the district council by the constitution. Kani kasyai ka district council lagi dibisam ka persang barwanra ya ka land transfer act henry kelayak no hanai ruling namaron ka district council kamla ka tung provision jong ka constitution shim aidron chabar nakabor jong ka bantawan hanai bredi ti kendo noi don poking bani don ya kami kaya pandang kita yo ya ka jong ka chila nanta atua namong siya ma district council Gilawanda in the village administration BBR Katsa balai na juang ini ka kintin Katsa balai na jupin kamau kadon ka GP hapren ka BBR Katsa but ka BBR Katsa ngila sandur ya ka BBR Katsa katkum ka riti katkum ka rukom ka terai penyak shlong penyak tau mengi ka jaitbynriew Khasi Henry ka sorkar jelah itu bapor kelapa ban wengno ya ki artli ki section ki donkam tam ki barang ka dono jang kani ka BB village administration bill kami lawan ra ha ka bapor haka subsection 8 jang ka section 5 ilabu ayo ni ka kendon ba kani ka kren ha ni ba ka kamram jang ki dorbational ka board ba ka chintrai ki dorbational powers and function of the dorbational kani ka subsection 8 yang kuno may issue residential certificates to non-Khasis of India who have been residing within the village locality for a period of not less than 14 years preceding the date of application of such non-Khasi citizens, and such certificate shall be granted subject to prior approval from the chief and his dorma and the district council, and on such prerequisites as may be prescribed from time to time by the executive committee by way of notification. Ya kadi lapha bariban ominno hendai bariban substitute that shall be substituted by the ward inhabitants of the village. Kababot hendai ban so ya kata ka kente non Khasi. Section 16 subsection 16 jangani ka section 5 yang kuno the executive committee in the definition of the customary practices prevailing within the Hima Raj of village may from time to time by notification prescribe the restriction, terms and condition of entry of a person other than a tribal native resident shall be deleted. Yakni rapang meno tela ni ki apli ki section kimdon kandam jimodiu ka tanga dor basno Khasi ka ji ki dor basno manchwa la tangan shong shong uwe Khasi
Nagoi kisnong sekawin tidak pang sedikit ban pim sisa kim priang kumar wak pramangi ni kwa keng bagi dorba snong gijni kei gijin kwa gijni ni dorba snong namani tet pamata ya ka dorba snong dei ban shong haga ti gijni tong ka jaitbynriew khasi dan sebun kisnong mata kibla shong kle larang ongepi nyemna ban yo ya ka an bangin sna ban pin popor ki dorba snong lembak adil treatment tuan kamban ciut bangin kren ban pin popor ki dorba snong nar ka haplong renti ya baro waktu tukara kata por ulak ban shong dorba ondong lalak ban shong dorba ulak balong exit member aku isi on sala bat krempek un slong nolam shong aku isi Teni warga terkatakan ikwa kapi ipata pinsoto bagai tingkwa kacungi bantawa ya kacing pintu por limba ka adil treatment tuan kalong hakawi day berkatam snong ka sinsha snong ka day ban shong bet haga tiji kong ka jaitbynriew kapi kapan ka background ka bayang nadin jongre ka kti kade ka dur jong ka jawi kapi ya kacing shampang nyenyak ka kacing shampang ka yang nan ka kacing shampang nan ka kita dong kita nyau tu ni dong kayen yaki hinyo trap nanda kini kalama karong saw kayen yaki jinshur karong blue jgum kayen yak kajingang ka shampang bat kajingang ka palay rongni kayen yaki jingkut kajing smur ka hok bat kajing shisha bat kini kamani ni ka nap shitrong kayen yaki jing kiu shaprang jong ni revolution ïada lagi hadi por kisni ibanwan nange kalong kumta deni nei paiba nange himinjor kata kami ibu kalong kumta bangila banlek syaki paiba ban penfan ya kene ke revolution ogi paiba ni napai berkat bangita haban yang kumni hangi ke jaka kaban lajien hagi kasan ki arsan sinem menshua membang nangong nongelam lani dan dan lagi seng bahalang ini jupenun kang ya kani ke jaga ban pensyai di paiba nak kena haus nak kan kibrais pa kenai pusau hangi kalalong ke cilang ke heba ban yen haga tuapor ban dawa ban persya ban penriamo ya katai ke tamator lagi kita besyam hantu kita jupendik penjenjar di paiba barang itu meski kerana menjenjar bersemusi kerana ke firing kerana menjengar siap berway kena malai mendono yang menjengar hari ini menjaga pun dipadam nampai berkat bangan hapan yang mentah begini kan ya kecil jom ke jaitbynriew hato kum ke jaitbynriew ni cisama ni ri ke it kecil ladang ni balikan ni sya ke jaitbynriew kita longkongnya lagi ni cisha keri balikan ni sya ke ri kecil kan jot kan pay bahkan longkong bakalan mentakan here asuk